Bon, zangany vidéo hely fo tsy ataoko lava izy, juste za maly Rapetsambava. Za maly Rapetsambava fôty izy namaly Soumaïla Barabasy izy, nasasainy Soumaïla Barabasy izy. Bon, za tsy olo magnasa za tsy olo magnasa fa za fo fa namaly Rapetsambava. Anao miteny fa tsy intelligent olo, anao ataonao traitenao olo adala zegny zay, anao voalohany ny traité zay alika, fôtiny zay manôgna colonel Mikael, traité-nao alika zay. Anao torogno fa anao mipetraka en France fa anao protéger la France. Anao protéger la France, d'accord. Jusqu'à la France tsy andeha gnagajanao. Ataova boka menacinao. Ataova menacinao. Après amizay anao mivolagna fa gouvernement colonel Mikael tsy légitime intérim. Azonareo zegny? Volagna Marc Ravalomanina zegny, resaka intérim io. Ho avy za après, soi-disant mais la France agnamianao garde du corps et arrête de raconter de anao depuis le début de toute façon anao magnano diffamation volagno zegny, mamorogno anao depuis le début jusqu'à niany za tsara nahita resaka porofo volagninao misy aminao tamin'ny colonel Mikael soi-disant nitondra volamena nandeha Dubaï, anao misy volagninao fa jusqu'à niany tsy hitako. Bon, ça je m'en fous. Fa anao voalohany ny traité fa zay olo adala alika, nataonao alika zay. Azonareo zay misy razagna volaniko zegny, raha fady aminareo misy tsy hainareo fady aminay. Azonareo zegny. Donc tsy karaha zegny fomba volagniny. Et tsisy resaka ady merina côtier zegny volaniko aminareo depuis le début. Ady ity resaka le système, le fivoagna le rafitra. Azonareo zegny. Exemple azy io, haiko anareo mahazo vola anareo, zegny volaniko boka Antananarivo, ary agnatin'ny boka Antananarivo volaniko les NZ. Les NZ, ino raha tadiavin'ny ZZ? Dissolution de toutes les institutions. Azonareo zegny. Hainareo fa izy koa ravina l'institution io, izy koa zay io mila décentralisation soit état fédéral tsy mandeha devant l'Assemblée nationale zegny. Fôtiny ravagna izy. Zegny amizay raha tadiavin'ny Marc Ravalomanina koa, zegny atao hoe fa intérim izy ty volagny. Mila ravagna raha jiaby, izy koa ravina raha jiaby, tsisy passe droit amizay le colonel Mikael, ça veut dire karaha coup d'état raha nataon'ny colonel Mikael zegny, tsy possible izy tsy mahafaka mitandatsaka la prochaine fois. Azonareo zegny? Donc zegny volaniko, io tsisy ady resaka merina sy ny côtier. Raha ady eto resaka système central contre soit décentralisation soit état fédéral. Zay mety voalohany zay mangala, zay mety voalohany. Fa tsisy resaka ady. Sambolo volaniko aminareo zegny mitana budgetnazy. Après amizay zay mahay ino raha alefanay aminareo agny. Azonareo zegny? Io tsy misy magnavakavaka. Anareo volagna zay tribalisme. Anareo volagna zay tribalisme. Azoviny tribalisme zegny fitiavan-tegna. Azoviny tribalisme amitsika. Tsy anareo le tribalisme zay concerné volaniko, tsô sasana mivolagna fa za mivolagna Tananarivo za fôtiny aminay amin'ny faritra Diego par exemple maro merina ao. Anisan'le victime karaha Antananarivo. Ary Antananarivo victime ny centralisation de pouvoir io. Fa atsika ankadalegna zay le vahoaka atao fa mampidika poko izy koa atao décentralisation effective ty, soit état fédéral. Zegny ampidirigna agnatin'ny lohany olo jiaby. Or que centralisation de pouvoir io zavanareo olo jiaby milomay andeha Antananarivo iza asa. Fôtiny tsisy asa amin'ny faritra sasany. Atao Antananarivo jiaby zay. Ino mamparatsy zegny? Ke atsika jiaby samy malagasy zegny samby managna avantage. Ino mamparatsy zegny? Ino matribalisme zay amizegny? Ino mamparasiste zay amizegny? Azonareo zegny? Fôtiny tanao za magnano commentaire resaka colonel Mikael par exemple, hitako majorité ny olo contre publication naka
olo baka Antananarivo. Dra sitroko aminareo zegny, tsy olo jiaby volaniko, majorité olo baka Antananarivo. Ireo tsisy argument, direct za traité-ndreo fa ajojo. Azonareo zegny, azov le racisme amizegny. Tu vois, tribalisme, tu vois, misy olo elaka colonel Mikaely. Azonareo zegny, fa hitanareo zegny frustration le olo tsy en place io meloko le rô. Azonareo zegny, meloko amizay rô, hitandreo tsara bekiny. Frustration hitanao agnatin'ny publication ndreo, agnatin'ny commentaire andreo, rô frustré mariny, frustré fa very place rô tsambarandreo fa nampoizy ireo zio mitana miambigny ireo zio par exemple arongonandreo zegny agnatin'ny lohan'ny Rapetrambava, arongonandreo le fitondragna ty ampidirindreo le olo boka Antananarivo. Azonareo zegny, nahazo Hery fa nitondra, Ravalomanana fa nitondra, Andry Rajoelina fa nitondra dans le même système centralisé. Tsisy raha niova. Azonareo zegny, tsisy raha niova. Ke niany ty le colonel Mikael amy la guerre en Iran, amy la guerre en Ukraine, il fait mieux que nareo jiaby. Anareo nanao pendant 16 ans, le colonel Mikael m'a vita plus qu'anareo zio, et pourtant on est en guerre. Azonareo zegny, le pays, le monde est en guerre. Le colonel Mikael, il arrive à s'en sortir. Tu vois, avec le peu qu'il a, anao vogna tsy légitime izy, anao mipetraka en France, izy koa tsy légitime, Rapetrambava volaniko zegny, nagnino ny rasin'ny Macron izy koa tsy légitime, nagnino ny rasin'ny président russe izy. Azonareo zegny, anareo vogna fa tsy voafidy izy, anareo zio vogna fa fifidianana Madagascar ao madio. Quelle est la différence entre un colonel mitondra zio, entre areo voafidy mialatra? Azonareo zegny, ireo na voafidy mialatra, firy olo ny gadreny, exemple Ravalomanana, firy olo ny gadreny Andry Rajoelina. Azonareo zegny, io amizay anareo niany vogna, anareo zegny volagno Gen Z volaniko zegny, ne représente pas les toulona, ne représente pas ady nataotsika jiaby igny, atsika jiaby ty niady. Colonel Mikael zegny depuis 2023 izy fa niady. Izy koa tsy nitsangana kapisaty, nde ino raha volagninareo, io tsy nahazo le tsirongana Andry Rajoelina. Izy koa tsy tiako fa le daya, nde ino raha volagninareo fa raha vatomanganareo io mbola io fô, tant que raha vatomanga io amy volanazy, za mivolagna aminareo zegny, tsy possible atsika niala teo. Ataova agnatin'ny lohanareo zegny, anareo zio volagna fa en espace de 7 mois io, colonel Mikael mavita raha jiaby. Anareo volagna tamatavy tamy cyclone. Hitanareo za mivolagna aminareo zegny, ça fait déjà 1 an et demi ni cyclone teto tamy ta La Réunion, mbola misy tragno tsy vita ao regny. Azonareo zegny, mbola misy tragno tsy vita, tragno roboka tsy vita. Niana anareo magnamiatrigny pourtant amy colonel Mikael. Exemple cité magnaboaka sary par exemple l'école fa vita, couleur taloha fo nampodiny cité direct reo fa volagna mitovy karaha nataon'Andry Rajoelina. Azonareo zegny, zegny volagnico aminareo, butinareo zegny tia gnampody reo olo telo aby io, soit Andry Rajoelina, soit Hery, soit Marc Ravalomanana ale fitondragna io. Ainareo fa ireo koa hipody eo lombolombiny raha avoatrika taloha, lombolombiny olo fa zatra nagnagadra zegny tsy maintsy agnagadra. Zegny amizay tsy tantinareo, zegny volaniko, tsy anareo merina volaniko, les élites, les contre pour le système centralisé ny volaniko eto. Anareo pour le système centralisé, raha fa tsy nagnafoaka depuis des décennies et décennies. Ino raha tsy or que agnatin'ny constitution tokony décentralisation izy io. Nagnino tsy napetraka anareo bon décentralisation effectif. Io tsisy olo niany état fédéral zegny eto. Niany ty amizay olo fa empaka avandesanareo
azonareo décentralisation. Une fois au pouvoir anareo, angadalainareo vahoaka. Une fois au pouvoir anareo, alainareo raha jiaby. Azova nyeky raha karaha zay volaniko. Firy asa ao Antananarivo, firy asa mifaritra jiaby. Tu vois? Ke anareo d'accord amin'ny raha karaha zay. Ke ataonareo fa zay raha tsy fagnahy, zay mampiady. Anareo tsy tia la France. Votiny tsy tianareo mila miaraka amin'ny la Russie tsika, atsika tsy mila miaraka amin'ny la France. Zay boka volagna sasanao. Le pour la centralisation pouvoir io, centralisation pouvoir io, c'est l'héritage de la colonisation française. Napetraka ny Gallieni, c'est le système de diviser pour mieux régner. Izy napetraka anio. Jusqu'à nanty mbola nalainareo. Atsika ne niala colonisation française, atsika nidy colonisation interne. Zao tsy hainareo zay. Niala atsika colonisation française, nidy colonisation interne. Et c'est pire. C'est pire. Zegny amizay sasany ro matoela aby za mandeha sur le terrain, matoela aby sasany vola sitrany koa tamy la français volagnindreo. Tu vois, anareo dio tsy magneky la France. Sitrany koa tamy la France volagnile matoela aby io. Zay mbo nahita hanigny volagnindreo. Zay mbola nahita docteur. Zay zio izy koa fa tsisy vola tsy mahita docteur. Normal anareo maregny raha karaha zay zala. Atsika normal aminareo zay. Zay sasay anareo, anao magnasarty, anao nandeha maramila vazaha. Hazala volaniko, za mba olo verijery volaniko. Agnaragnanakahy fo tsy tianareo andeha hagnano maramila vazaha zay. Maramila gasy zay. Mila 15 millions. Fotiny anareo fo mila apetraka io. Anareo fo mila apetraka io. Za zegny adala zegny. Za olo misy double nationalité français ke. Za andeha hagnano maramila gasy. Za hagnano maramila gasy. Za tsy hypocrite karaha sasany volaniko zay. Za tsy hypocrite karaha sasany. Même za andeha, za tsy nimboany io. Anao madiniky loatra. Anao fôky loatra, ary mila magnefa vola. Firy olo mitomagny aminakazy io, zay zala ampianareo zay 15 millions, 20 millions, mila midika réengagement. Vous vous rendez compte de ça? Ataonareo fa zay tsy tia tanindrazana. Soit nareo mandafy tanindrazana tsy tia tanindrazana. La plupart anareo magnano politique miala io nareo, ino raha ataonareo? Anareo jiaby milefa en France. Normal aminareo zegny. Donc raha zegny nde tianareo nde tsy tianareo. Izy koa tsy tianareo, idzika boky marigny raha ty. Mbola misy Assemblée nationale, zay volan anareo député, amboarinareo tous les moyens, soit pitranareo référendum, direct atao élection, raha ty, agnapetraka soit décentralisation ty, soit état fédéral. Fotiny hitako na nidika amin'ny laliny. Fotiny le misy mavando mamidika, iravalimana mamidika. Iravalimana mamidika, iriery mamidika, iratsirahonina mamidika. Marigny anao nagnamia 7% de croissance tamy Madagascar anao nitondra. Mais ino koa raha nalainao? Ino raha nangalarinao koa? Ino raha tsy nataonao? Nidiovinao peut-être raha jiaby, nataonao exode rural. Asa jiaby Antananarivo. Ino raha nataony vahoaka? Alotsika andeha Antananarivo agny misy asa. Amintsika ty tsisy. Nandeha agny olo jiaby. Rongona anao tavela. Afakasa olo jiaby tavela ao. Zegny olo tavela Antananarivo ao. Zegny amizay, ino masarotra zay? Ataova décentralisation effective, apitra amezay exemple zay zio mila agnamboatra aéroportnay Anjakaka, soit je sais pas moi, portnay à Jasmine, admettons, zay tsy mila mangala autorisation Antananarivo eky. Ampla zay mangala autorisation aminay ao fo. Zay zio misy firy investisseur extérieur volaniko zegny. Mila investir, que ce soit l'école volaniko aminareo, que ce soit l'hôpital volaniko aminareo zay. Firy na ino zay mila miampigny Antananarivo io mahazo autorisation. Azo volagneky raha karaha zay zala. Ke zegny ataonareo fa zay tribalisme, racisme, haineux azova amizay amin'ny Antananarivo, olo miady décentralisation, olo miady état fédéral. Tsisy regny. Or ke anareo anisany victime volaniko zegny. Victime anareo resaka embouteillage. Victime anareo fotiny asa olo jiaby
à Tuliara, ou le diable partout, avion. Vous êtes étouffés. Or que rasé, il se colle les femmes farces, sassan, ou le diable mazoasa. Ou le diable mazoasa. Usine, se grave une usine sassan. Tu vois? À toi la finerie, mistre raffinerie, ni na food. Tu vois? Ça va, problème, miss la guerre en Iran, miss la guerre justement en pétrole, essence, diable. Qu'est-ce qu'on fait? Pénurie d'essence. Or, miss essence. Miss pétrole, mais ça, c'est pas votre priorité. Priorité, naro, milaman juste t'en arrive. Zahalafa, t'en arrive, me commande. Donc, yo tisul d'accord am rakara zenyeki. A toi, va ngatindu naro fa, yo fa tisul d'accord. Tchapetka naro, état fédéral, yo naro aita adpuko. Fa misi commence vlankzen. Ar yu ti possible aek ar violent adpuko am ti. Faut-il en farta dia fa firu bakatanarivo. Atanarivo fa fir kotie o. Azova nyekra karazen. Anaro intelligent. Hein? Anaro intelligent. Anaro pas en politique. Titanaro fa marare firenena yu. Titanaro farak angatine cocotte minute fa bouillon ou le diable am réseaux sociaux même non mandé sur place itano fa bouillon ou le diable que au lieu que anaro mi apaisera anaro continuer dans le même truc zambi la mampiti kuvola ngatine poste na rafo tanarifu non Zene Flanco yu Flanco anaro panao politique tsy manjary fa tsy le Madagascar tsy manjary anaro panao politique ni any colonel Michael hitanaro fa miasa izy aike anaro namono izy presque 25 ans le anaro nitondra teo presque 25 ans iny raha nataonaro en 25 ans zava raha ataon'ny colonel Michael or que raha tokony mandeha tsara zava mivolagna izy resaka bourse d'étudiant impiry tu vois zio izy mikoragna resaka SMIC augmente azonareo zay io volako zay tsy vitany comme ça claquer le doigt mila mankaratsy vo anao misolelaka colonel Michael ino mandeha solelaka colonel Michael za ma tsy maleo tegna anakato ny fitiavako tanjazako volaniko karaha zegny za tsy mavita mipetraka antranonaka tranquille et tout ça tu vois nataoko ne zegny za fa ta Diego tagny tsy mety ta Diego zany no ta la réunion za zio mavita mipody agny azonareo zegny c'est pas une question de fa fitiavagna le tanjazana fa kaza magnano hypocrite anareo tia tanjazana anareo mamono tanjazana alafilafinareo 4 milliards nangalan'Andry Rajoelina miaraka amin'ny équipe-nazy 4 milliards anareo tsisy araiky nasaky nivolagna ny anty namaizan'ny colonel Michael liberté d'expression anareo io nareo mikapokapoko magnano diffamation magnasasa izy normal zegny aminareo zegny normal zegny io volagno basy io tsisy côtier merina zegny io arbitra raha mampanjary Madagascar iny raha mampanjary Madagascar tsy état central en tout cas tsy état central zegny tokony adivanareo raha vanomana mivolagna resaka décentralisation resaka état fédéral hery mivolagna zegny non or que raha fahitany fa tsy manjary ke zay zegny anginy fo io tsisy olanginy azafady aminareo io tsisy olanginy anareo volagna colonel Michael mila décentralisation mila état fédéral fa io tsy vitany izy zaraiky izy mavita magnaja lalagna izy tu vois fa mila mipasse en parlement en assemblée nationale raha diaby zegny tu vois izy tsy hagnano kamikaze aleo tout de suite alors hagnano dictature anareo mbelany magnasasa izy traité nareo alika izy vous rendez compte de ça nagnino tsy sakinareo nataonareo tamin'Andry Rajoelina zegny nagnino tsy sakinareo natao tamin'ny Marc Ravalomanina zegny zay ty tsara ny traité nareo alika zay tsara ny traité nareo alika mandeha raha zay boka tsy haiko kindireny voilà tout ça zay avoaka sasa zay tsy mamaly hitanareo zegny anao volagna raha petram-bava oladala ro igny anao misy jery ke anao mitraité zay alika anao misy jery anao mipetraka en France boka
anao mipetraka amin'ny France kaza magnano menasy volaniko zegny, kaza magnano menasy io tsy vitany maintenant zay, io mbola tsy vitany colonel Mikael, fa misy fo raha vitsivitsy tokony vitany. Atsika teo mitomagny a Diego, ye groupe firy groupe nazy zao, firy groupe, za mikoragna, za nandeha tany Osibe, nikoragna olo taminaka, zay problème ny tany, problème ny tany, nalefako afatra tamin'ny colonel Mikael, même pas quelques jours izy fa nivolagna janyeky volainy resaka olo mandravadrava tany. Azonareo zay dikan'izay izy mitandregny volagna atsika, azovy mitandregny volagna atsika karaha ty, azovy président mitandregny volagna atsika karaha ty. Azafady aminareo, leta anareo velo ta Madagasikara atao, tsisy olo mijery zegny anareo d'accord budget jiaby zala mila mandeha Tananarivo, raha jiaby mila mandeha Tananarivo. Zay nefa anareo mpanao politique manjoboka Madagasikara. Izy io au lieu que anao Ravalomanina miteny intérimaire, non, tokony volagna anao, tokony apetraka ny colonel Mikael décentralisation soit état fédéral ty. Zay raha tokony volagninareo. Anareo ZNZ pareil, mais anareo ZNZ anareo tsy miady volaniko zegny. Ravagna assemblée nationale, la ravagna institution jiaby. Anareo fa Ravalomanina miposa anareo, ravagna igny io amizay tsisy olo agnano vote amin'ny assemblée nationale agnapetraka soit décentralisation soit état fédéral io. Zay koa no mahafetrinareo zay ne mahay afitregna anareo. Zegny amizay zay io fa tsy raha mitaky décentralisation eky. Fa firy taogno zay nankadalenareo resaka décentralisation, avy en place anareo tsy apetraka anareo décentralisation. Nataony Ravalomanina zay, nataony Hery zay, nataony Andry Rajoely zay. Or que izy fa agnatin'ny constitution décentralisation io, fa tsy apetraka anareo sur papier izy, fa sur le terrain non. Io tsisy olo agneky raha karaha zegny eky volaniko. Donc avant que zay ne volaniko, fa maresaka amin'ny Facebook ato, avant que hidriky marigny adiboky ty, io volaniko, zay ne volaniko taminareo, tamin'ny Andry Rajoely, tamin'izay niady resaka amin'ny Andry Rajoely. Volaniko, attention volaniko fa vahoaka koa mihetriky volaniko. Io zala tsy voatananareo io tsy voatananareo. Izy raha nandalo. Zegny amizay volaniko, empaka vahoaka amin'ny centralisation du pouvoir aty. Izy koa mbola ambelanareo io fo centralisation du pouvoir, c'est vous allez subir la conséquence, Blanco. Vous allez subir la conséquence. Zay fo Blanco aminareo. Zay ne Blanco fa hitako olo jiaby commencé empaka. Andeha l'hôpital mila mandeha Tananarivo mizaha spécialiste. Agnamboatra passeport mila andeha Tananarivo. Mila visa mila mandeha Tananarivo. Donc, olo volaniko zegny. Za volaniko aminareo, fa hitako Rwanda volaniko aminareo zegny. Kazatoa karaha Rwanda volaniko aminareo zegny. Zay fo volaniko aminareo. Kazatoa nareo karaha Rwanda zo. Eko nareo tsy mijery, nareo mpagnano politika be, nareo tsy mijery, karaha ataon'ny Andry Rajoely. Vaky la guerre, eko nareo jiaby io ilefa. Nareo misy moyen boka. Fe vahoaka madinika le voninareo. Zegny volaniko, anareo tsy tia tanindrazana volaniko zegny. Vaky teo la guerre, tahina andehanan'ny Ravalomanina, nody tamin'ny Afrique du Sud izy. Vaky la guerre, nilefa Andry Rajoely. Azonareo zegny. Raha tsirika karaha zegny, nilefa tamin'ny France. Fa mony faty vahoaka malagasy. Io tsisy merina coaché tamizegny. Fa mony faty vahoaka malagasy. Olo dia fa vognony. Azala, anao fa voa Koubay, fa marary. Fa hitanao fa ity marary ty, Ravalomanina ty amparary zaho. Ke anao mbola mivolagna avy ty anao amparary zaho. Anao fa aretigny igny. Ity anao mbola vognony fa aloha amparary zaho anao. Il faut être sadomaso ma parole. Zay ne volaniko, ity apitranareo volaniko décentralisation na état fédéral ty. Par pavieny. Io volaniko tsy colonel zaraiky. Anareo député tompiny.
anareo député tompiny. Raha zegny simple, appliquer nareo constitution. Fa izy agnatinao décentralisation. Système centralisé mais décentralisation. Karaha ataon'ny la France volaniko zegny. Io héritage la France fa apitranareo en fomba afapetragna izy. Sur 100% de recette commune, province, comme vous voulez, alefanareo 30% agny Antananarivo, 70% mipetraka eto amin'ny faritra. Mipetraka amin'ny faritra. Donc, io tsisy problème. Anareo le problème amin'io. Karakôry azahoagna vola. Vola misy. Vola misy. Izy nangalarinareo jiaby ke aia. Zegny izay, zana rapetram-bava izy nasasainy Barabasy, izy mivolagna fa oladala igny, fa izy ndraiky misy jery, izy traité zay alika. Fotony zay miposy colonel Mikael. Miposy colonel Mikael. Yo, zay tsy mavozy garde de corps zegny rapetram-bava, même anao mipetraka en France, anao hitako vidéo anao. Anao mivolagna fa la France ny proposé anao garde de corps. Zay tsy mavozy garde de corps zegny. Ataova agnatin'ny lohanao zegny. Tu vois, possible ou lafa mety aptahoranao. Tsy olo jiaby aptahoranao. Tsy olo jiaby aptahoranao. Zay tsy réfugié politique. Azonao zegny. Zay tsy olo jiaby réfugié politique. Tsy olo jiaby tsisy taratasy. Opaka anao menace olo tsisy taratasy. Tsy olo jiaby tsisy taratasy volaniko zegny. Tiako anao mamaly zako baka. Tiako anao mamaly zako baka. Kaza menacenao io, kaza menacer olo volaniko. De toute façon, zay tsy tia menace volaniko. Maramila tsy menace. Maramila tsy menace. Nataonao nasain'ny Barabasy, za tsy mahay magnasa volaniko zegny. Antony. Anao traité zay amboa. Anao olo misy jerike. Anao tsy ako mivavaka. Traité-nao olombelogna ataonao amboa. Anao amizay traité fa oladala ro igny. Anao misy jery zegny. Anao misy jery zegny. Zegny za tsy magnasa ro volaniko zegny. Iro magnasa za volaniko. Ary ro magnasa io volaniko magnano agnatin'ny derrière compte feu, mimenace agnatin'ny derrière compte feu, ninaka aboakako soranaka. Aboakako anareo soranaka. Za ty tsara magnano compte feu. Ary za tsy magnasa anareo. Fa anareo mitraité za, tribalisme igny, faut état fédéral tribalisme, décentralisation tribalisme. Depuis quand? Centralisation du pouvoir, fitiavan-tegna. Fitiavan-tegna. Tsy tribalisme zay. Anareo magnano colonisation volaniko zay. Mais interne. Io tsy jiaby, zay ny volaniko tsy merina jiaby agnato. Tsy merina jiaby agnato. Karaha mazava. Zay za volagna des fois Tananarivien. Faut Tananarivien, le club 48 de l'autre là, le franc-maçon là qui est venu là-bas là. Merci amno colonel, tu ne restes noise. Enfin, hier franc-maçon. Hier franc-maçon. En a tenu club 48, là, plus de la moitié franc-maçon. Donc, histoire là comme dans Rosé, olo hafa ndeha kadikadalanareo fa tsy olo jiaby ndeha kadalanareo. Zegny volaniko apitranareo état fédéral. Ataova référendum colonel Mikael, apitra état fédéral. Ataova référendum. T'as tout le droit là. Anao misy droit apitra état fédéral io. Eko anao mila état fédéral io. Zava asasainareo, olo baka Toliara igny, mody ana tamin'ny misy anao igny baka Toliara. Tsy racisme zay. Imagine amizay, ireo baka Toliara mivolagna fa anareo merina jiaby mody ana Antananarivo. Vous rendez compte? Impact raha ataonareo zay. Za ty mandeha Antananarivo, za mandeha resiko olo baka Antananarivo. Olo mikaiky za, zay agnano entretien, mais pourquoi je sais même pas ino atendo en entretien miaraka aminaka. Resiko ro, za tsy magnavakavaka. Fa anareo ndraiky, comme par hasard volaniko zegny, ataonao regroupement io, ataonao regroupement. Zegny amizay, à la fin, za mivolagna, c'est un Tananarivien complexé, volaniko, tsy mila décentralisation, tsy mila état fédéral. Je suis pas surpris, volaniko.
Tu vois, je suis pas surpris. Hein? Sarnaka miaraka am colonel Michael, zay mina petit déjeuner. Ah, tu vois, la plupart ou le contre jalousie, tu vois, jalousie. Kara ingi niani zay nimna petit déjeuner, heureusement que presque 1 million ou maïta sari. Tu vois, presque 1 million déjà ou maïta sari. Tu vois, heureusement. Enfin, il est pire, hein? Il roma dem page nakao. Ils l'ont commenté. Dikaze, je suis intéressant pour vous. De tienaro, de tienaro. Na tonaro madem page nakao. Donc, Zene Vlanko, yu chimiala yo le colonel Michael yu, isko chimpet karajabe. Anarufa tio. Narari uljabe. Narari. Nisnati. Que ce soit tam Ravalman, que ce soit tam Nandradjuel. Tam colonel Michael mbola tisul matio. Nanina naron gajenga, ZZ. Fotini, mis renseignement ni vulna fa, anaro tenjong na panjakana. Miarkam colonel Patrick. Na vokarama naro. Que colonel Michael zinga dala, ambela na narofu. En fanaro danger, nyanamzet onarufa, Bourzan fouillangin colonel Michael. Bien fait pour vous. Ça, c'est à force de concentrer, Zenevlankou, Radjabatan n'arrive, corruption Djabatan n'arrive, Kara, directeur ni Knaps dans des lèvres américains milliards, Boka Eis, voilà Djaboke. Ayemzet tenga mis corruption, oh, Angato. Après, je azo mga sa, anaroni na mezane premier ministre MC Christian, afara ni MC Christian, ulmatif djel na le naruke. Itanarufa, mit avadvad knaru luanaz, mes naru vola iz, paf, mi vad ki, zebe chim djering. Ministre djab na le naru, premier ministre djab na le naru, u coche ze. Ni vad tamne traître ze. Inga nisa nulu, bokatan nariv lank ze. Zénizé, j'espère Mazava, Rapetsambava, j'espère que ça est fou. Ça, tu m'as vous en nom, mon frère. Zéniz.